Tujarike tube ekyo tinka kikenge tujarike tube tujarike iwe njakukolera akatale ulawo kujaga tujarike kola ebintu nkebyo otakahikira myaka that is prostitution tekanza tujarike ensano nyone jya bakayibanyo tujarike ninyo jira sikyomeno musajja muri sakando mwe haba moli kwata receipt yesimu yawe ekara ndino kyajangigyo tujarike baby sitati nkwetekanirize kya lero yawe tekanza tujarike ibisoboka abo kwikiriza byona nibisoboka Kwegesa Kumanyisa tekaniza tujarike Kitara TV niko twatahamu tutyo andawe bale muno akutuhondera hona halo kali musiza heru mnyamusa za bunyoro hanu na heru ya bunyoro tuinambara rakabale nkahona kwenda kubara mukiyaho in the special ni bagamati mwebale muno kubanti mwetekaniza zetu tukoraga ni musharinga ni muzlikinga in the special way amabara Julius Shomhendo omusajja omulesa kando mwe haba moli ndi mu rubuga rwa hoima hagati kwenda kuba tunyumya amuna abasajja abakolera mukike kakinebe kujja kutyara na you know nzenu tukuletera omuntu wawe ine kimulimo gwakora aina muntu kya kwikya hengaro ntinyumya amu nabo tusheka sekamu omukasome kanu kenyine arona ajwaire enu mjozi gwankaguno wewe kwenda gwerolero enyu areki gambo nkurura aliyo norani yeah. Niwe norani mateka niwe norani wendo turama huli aina mateka amabaragawo aba ni nyoto isige Patrick yeah bigenda bit atulimo tutyo muzee enu stage niyo beta bata Mugara stage stage yeah hati norani DNA ni kyokiki DNA DNA niko nienda kabutonde kumanya omusayi gwengeri guli na no mwana wozaire iwe kyaba abana bokusaba twara DNA okisagika era nkisagika nkisagika habuwaki songa nti mwana bakazi tibakwesigika mukaho tibali besigwa kampabuza unono uyo mzee tunura hali bakure kurungia kamera amabaragawo ambaraga ngeni nyo kisembo jonna bigenda bit naye ukolera stage nyonta makanika niwo kanikira bano ni nyakanikira bano to bayibaho byoma bwa tukoragana kurungi bale waiti DNA nikyo kiki nyo engere nkimanyire DNA kimanyisa obutonde bwo omuntu nyo niko nkimanyiremu abana bawo kubatwara DNA nyoti nkabere na mwana wenu zara bakota kuzara okwenda kulia buli ebintu byabuze awo kitinisi ojoire nkofire ina araka kabaji kankako akabaji nkajwara kampuni ntajwale baji ukajwara kampuni kengi kampuni tengi manyile mzee togikenga kurungi amabaraka Alan DNA ni kyokiki DNA tenki manya mzee wangu ranganyiti tenki manya niga mazima goni DNA tenki manya oli yunzaro yanga oyima kichweka wanu oyima onyuire kaki Julius iwe nayo amabaragawo Jordan bigenda bit bionu sangire obi early stage bigenda bit porampora centre banjo mpamu zatizikanye boku kunyima kamera kujja kuswara kanswale ni nalizi jya kuruga mbwire bundi zikara mu bank iwe DNA nikyo kikenga kaki kigambo kya rujongo muno na nyeti nkikenga kiraira tinkimanye no kimanya tokinyemeno kimanya obona kimanya onu DNA agima DNA nikyo DNA tingetegereze kurungi nanyo tinkenga kurungi wanji biology ntagitware nyo ntagisome biology baiti obo bano ohurani bakibaza ne baga DNA nkigura baitu bulikiro nkanye abuza kino kumanyisa kindakikenga iwe tebesereza kisakubanka kike DNA gali mazima kindemere ketegereza ulemereke kale oinde kankwe yo mukisora muki abantu nkabasatu ndamukize abazaire bange bona nabanywani bange bona mbaramukize kandi abatali banywani bawo tokubara muki Mama, poultry and animal feeds. Osebiroti. Kurungi. Amabaragawo. Emmanuel. Hano okora muri mukiwa. Nyonto ndabye okole byankoko. Nebirungu bya. Nebye bisorondozero animal. Yes, yempuno. Tugambire brands ezimu kutunda nka hano.
awuzogwa nakugambi ati ono taro tusangire iwe ono tibosi uti mukama wawe ati muterera karango kama wange amuterera karango muganda hano bimutunda mukama utaka kwegesage bimutunda otabura butabura anyo ntabura nezindi ni ntunda ante biki byotunda ntunda birungo biki bya nkoko amabara gabye bindebe ntunda egg booster na meat booster egg booster koraki eyamba nkoko kunanka unakunyeta oki omubiri Emma oganiwa Emmanuel DNA ni kyo kiki DNA DNA kigambo kigarukemo DNA ni kyo kiki wakaki urao neda wakaki urao wa mzee DNA ni kyo kiki sikitegera nze tokitegera sasoma walo chuliddeko nchura mu bigambo nenga sikimanyi kitegeeza ki ati bo bano kihura bani bakibaza kumanyisaki sibigenderako ohura bugure ngamba ewa mabara gawe katongole silver katongole silver hano wamayo mukutunda biki ono no mukama wanyu ese mukutunda biki tutunda mere ya nkoko bino byokulya byenkoko tutunda tibi na mabara tutunda brand broken nebirungo kawudaizi concentrate harisi chona chiwetaga wano tukitunda mbira isi atinga yegombesa customer wabo yagala kugura tutunda ibirungo bikwataga no kuongeza amaji ku nkoko tutunda enkoko byosobora okunywera muno kuliramu chona chiwetaga tukina kanda muki ati mulingo banu bateira karango ko kano leta yo mtwaro bateira karanga TV ndeto mtwaro tinka kozera kwa karango ndabe usazinga ulike namba ya yesimu mali niyo ndareka obantu alemo yawo like yawo amabara gawo lidia katusimi hanu betaho bato mambo fields mukora biki tutunda mere yenkoko niyo raineno yona hano abandi bari mu bindi ati iwe DNA ukikengota oba kwekebeza musahi baba ni bakebera musahi ubundo mwana bundi ora kudautinga amuzere mu mwana taliwe iyo kusagika abana bawo musajja abatwala DNA awakubana nyekengera kakubasanga mumu obanga babiri batali bayi ni mbazamanana amaya abakazi mulinde ensita nyingi ni mbazamanana ramuki abakasoma bawo nkabasatu kuramki abakasoma bange adieri bijwahia mkyale mbati duha garaunda akusembai Robina tusabe kalosi bekuru iyi bakweta Cambria Tracker Center koronje munno mukora biki tonde byokolya nkoko kande ebindi nebyempunu nebyente nebyembuzi byokulya kyebisinga kunyesa empunu ebimutundana ebiboroira broira niyo bisinga kuzinyesa kurungi ogamba amabara ganiwo amanya innocent DNA ni kyo kiki DNA kubanga tegeda guno gwa kubanza okukiwulira mulinya wokibaze guno gwa kubanza okihulira niko kubanza kyo twakura ekigambo kigaruka mu DNA ande simanyi tokimanyire karosi bakuru DNA ni kyo kiki DNA is a hormone murunyuru kalika tugambe akarurwaho ko musahi akolekya ukwata ine hari abantu abaino Uganda hati iyo kusagiko abasajja kutwara abana mu DNA no murunyuru tubikorebe mwana kasarali muzikati yawo mwana wawo mukuze atona amabara gano bazo oexidis osibirota listed DNA ni kyo kiki DNA gire batesi bani benda kukebera omusayi urani gwa kwadagana no gomana no musayi ati waba okusaba twala DNA kikusoboka era bana bona mu batwale for DNA test kali bani mukyatwala bana for DNA test naba
n'abakazi bonyine nabo mubakore DNA test n'abakazi nabo ate barasanga ina ali sister wabo. How are you? I'm alright. Oli kurungi? Oli live at Kitara TV. Amabaragawo. Agondeze shifa. Agondeze shifa. Hano mu mutunda biki? Eneri Agromax shop. Ebintu byone bikwataganye na agro machinery. Byone okubisanga hano. Bya pump biki? Water pumps, diesel engines, any type of spare parts zona zikuba ziri mu. Ninya bakusingayo hano muhoima. Kana ati nkugambe nta ekintu okiro mwina ba competitor banyu bo competitor ki womanyire akusinga hano kubasinga akutusinga hano we are almost the same abo kuba obuhereza bona tuko tukubuhereza ntwingana ingana mpa una nyaka sera nywe ona njale ndiki ajat DNA ni kyo kiki DNA ni wo dere nkugambe nta kuba no manyendaga butonde yaki yo mwana wao kumanya omwana wao musayi gwawe gwenyine obaha hati iyo okusakira abasajja kutwara abana DNA habwaki bakazi bayingi okusanga alina basajja batano basajja bayinga hata kumanya mukamuwenda nagumaga herizo omwana musajja wakasanga hatika kuba yu babatwara yaba aho bakasanga nkomba biri tibali kwa musajja tiyina kizibu okubisobororo otebi nkwemanya era nkuba ninyeka kasa okweka kasa kurungi taroboru batamba ekisoko nogenda no serura yonki kuhingisaniza ko what is past baitu tohingisaniza ko kuli kale microphone kambanzengi ho ngambira abo bwire bwokora atozaire ozaire okuzire ebyo byabato bali bana bakasitoma bakula mutima nkabasatu bokusakuramo abankusa kutuma bakasuma bange bona mbenda kutumira abakasuma bange bona batukolaki babagurawo abona batugurawo obunkubanga ambire nanka nkuba nensoro karo sibe kurunga none muramukizanyi mirakasera ebala ijonguzo rothon bageta roshoni bageta bata bagetaki jonko mereme kusinga burungi ekusinga yo ijo komere jankolekeza hali zino kandi fium nazo ziro amabaragawo Esther Esther niwe Esther kandi mpago ya tabo kande ya amoti ya moti hati mali ogenzere kurura nyowe nisemera kunda mukyo tataiza amacho oranganyira tugaruke mu kurungi otoro tabori Chenyebe amoti ndio kurunga amoti uteza kurungia amaju Esther nyoni nyomusajje wa future tenyina fite tokundora mu future ya tingi boy baitu nakayo Mungu kuzoka kubi ndi muyaye kwa toli muyaye chonkengere yo iziremo enkangire ekukangire agagambire hano mukora biki tubazira tunawo mobile money tundawo nebyo ni mutunda business agended tali kubimuno hati unayo kiarani okimanyire yeah, I'm just learning but the main one has not worked today yeah hati Esther DNA ni kiki DNA I think it's in English it's a deoxynitric like the deoxynitric acid okay it's hard to kale murunyoro kisoboro just murunyoro Kumanyisaki umurunyoro nsoboro yego omuntu wa bulikiro okay nizonka hobanka genes ezi confirming like you and any other or your dad you have one gene or one blood such kind like that ati okuboka kubobo soiro no musai akubofu no musai akakuzara mu mwana okusaka abana batwala DNA yeah akubasanga tali wayi DNA ta kumachinga anyo kyoti nsaki kora mal odamu kyabantu bakabasatu batwenda bakora mukya mbayi damu kyawo basatu kram kyaho sister wange promise ali kiganda aho
nindamukyaho brother wange Musa ali Bulinda aho. Then nindamukyaho daddy wange ali Kabango. Osibe kuroma. Hano babaze. Babaze nuwara. Babaze is just a motto. Hey, where from where? Just motto yo. This is Baba Tegeka. Yes, Baba Tege moto spares. Baba Tege. Yes. Amabaragawa. Bambara banyita Musanjo Rogers. Ati ogikenga kurungi. Kabisa. Tokundoro. Niwo usinga ku designing abana bamboda ubuntu buno. Ni nyasinga ku designing. Niwo kusinga. Stickers, vyapa. Hati kukanika. Tutunura mu kamera aho oyeta ababoda boda bakwenda kuba designing ubuntu buno. Ababoda bona. Kusikira mu design nanka stages nkuziri nyingi. Bone ebintu byona malidadi kukanika akora ki design ze stickers byona tubikolera hano. Ugamba amabaraga. Banyita Rogers Musanjo. Rogers Musanjo. Museveni. Museveni. Niyo Museveni. Of course. Niyo mutabani wa Museveni yabulire gwa kunu ko Bunyoro. Tobikenga. Niwe. Kutaka kumuyisa no mutu. Omutu. Muta kusikira nkumazire yobwire bwingi. So gukaisa nabakunu. Nyakukenga. DNA nikyo kiki. DNA. Biri aho sibitegera. DNA. Bazorunyoro. Kale kiri aho batutinge yetegereza ku Rogers we. Wakati ukihura. Njasinke hura. Nibagamba bati. DNA. Kankusobole nkunketegereza. Kale kuli like nkokuzora. Omusahi omutufu weguli supposed igenda like ndi mwana wawe batutokuneka kasa. So DNA ni hahe play ngaho. Nona akanikiraho. Ajoire keep what? Agambire keep basome hebindi. Nyo mulingo ntasomere nyamba. Nyo yange ni nyo yagiguzi. Anti nyamba o mulingo nyo ntasomere. Kasa boko wosowe kusoma iki akipu. Na hano kusako yongera. Na binu. Kusako yongera. Wakino jore tisaro takusako kusoma bigambo. Bigambo bya yombi manya. Amabaraga. Amabaraga nge banyeta Kelvin Vincent. Kelvin Vincent. Hano okora mulimo. Nyumba makanika. Ba mapikipiki. Okwega oba okweka kasa. Nkweka kasa. Engine ino giswa kisumura kuronga. Bazamana. Ego. Yarugendo sumure yange. Eringa. Okweka kasa. Ati ogambiniwo Kelvin Vincent. DNA nikyo kiki. DNA. Kale kuli nkugamba kukebera. Yongero subure kurungi kukebera ho. Yene kale kebere kukebera omusayi no gwone etaga kumanya for example gukwatagana. Bikira Maria rat mukutunda biki. Ono customer akwenda gura ki munanyomora muzi. Muze okwenda gura ki? Habari ya mchana wasemaji? Habari. Sawa namna yako. Kuna vitu vingi kununua. Mamva. Nataka kununua Erio. Hiyo wanataka. Hiyo liwa tribe kibaito. Hiyo liwa tribe. Mimi hakuna mnyoro ongea Kiswahili. You hakuna mnyoro. Okay, you speak English because English mbaro soma. I can't speak Kiswahili. Ongea Kiswahili. Kiingereza mbaro jua. You don't know English? Yes. Maisiki. Sweetheart. Let me get an interpreter. You come ijo hinduli. Come and interpret. Agambirati. Ijo wamama nyorushairi. Ati oro inonyumya nawe kinoenda kumuguza. Wamugambira what? Niko nereo leo. Sema Kiswahili. Mimi nataka Erio. Bijo baliza muzindaro nene bikenga. Yo nataka Erio. Agambira akwende eriyeni. Mugambire bei. Yezinga. Mugaye gomukichweka mu Kiswahili. Hii iko ya mtu 1.5. Miko na 8,000. Agamba ino mutwaro gonka. Aina kienda. Aina kanana. To kumchwera. Niyo last price. Mugambi ni agaide last price. Last price zinga? Agaide last price. Kanana. Mugambe kanana niba agaide last price. Akoti kitegeza kuroge cha kanana. Ati iyo nkwesere kora kinapita. Niyo mutiyaba. Mutiyaba Hasani. Urugire nka. Ndugire ho imahano kwa Ibiha Road. MP2B representing Mukono North 2026.
bale barakoma akalulu bakakuwa wansi wa confident kandi ebintu bazorunyuru ngambire akalulu bakukampa bwe kubambalize ebintu ebinagase yihanga ojja bakoleraki ebintu bye kuba nentandikiraho nkuba nenyombekera abantu bange enguudo netubayambe emihanda egiye mibi then nokubachikirira kubaliza abantu abo muhulire mulinga gambire agambira ata mbo badiro oli muyaye takibalizo okuba n'omuwambiriza abo okubaddiira aliwo okuba nensa kugamba nti weewe aliwo omuntu akutoza akapoloti oli buloka ababuloka bakira kusogoba naye sogoba babuloka bokuba otasogobere abantu bajagamba byaddiira just bairemu just ngeri okugamba nti kufunirawo buli mubaitu nekyasoma nda university bwire buno so that bwenkumalira wanje ndalo bwire buno first year university ndi makerere bwire buno first year ati DNA nikyo kiki DNA nikyo kiki kantu akolere wewe tinakudupe mpunku kanaka mufulu bayitu nkumanya bumanya nti nebye bya Kikumanyisa kutolereza byobutonde nti ono omwana tali wange ne bakugamba tugenda DNA balole nti mali ono ni woso nga bwire buno ebiri mu yihanga ugameni omutiyaba banyeta mutiyaba Hassan yes abaruzi ba Kitara TV nanyetekanza kwenda kuba ningimalira na kaire kanu mwebale muna bayikaire muntu hondera ku rugali tukatandikirege tubale tunyumya mu nabasajja abali a street eno twenda kenga mulinge ebintu bikurubata yes twenda kenga DNA nikyo kiki omayiki gambo kinu kikwasira hansi na haiguru abantu abandi abagenda nibakebera DNA abana baabo nibesanga batali baabo nibesanga abana mukaga bayino bajasa abana bana aroye story make trending muna internet aho eyo musajja akigenze kebera omwana wateire mu sente nyingi asanga atali waye omusajja yakoiga yahuaho omujase with the small days so twendeze kenga kirano ekigambo kino tukenga abantu bano mulingo bakikenga tukenga mulingo ikitu kino back understanding mno tu amagezi about kintu kino kyenyini tinja kuba nimpingura hano iriho kwenda kusaba kujukizaho washa records bano bakolere bezine birwelo mastered bitayina muna daka kujara nakamukani nyikiza nkujukiza ba Kitara Media bakola videography na photography hamikoro yawo yona boko bano enda birthday aya kwa kubunga wedding introduction any function bino bino na harufu bakutera gebisani ni bakwata na video kwa hora memories so Kitara Media niba bajja kuba ni bakolera if you want bintu ebiri mu line yage and ababadu benyindi bakukolera digital marketing boko bano kuranga kintu kya on internet aba Kitara Media niba bakusora kubake kukolera inyama hotel againa Facebook accounts againa Twitter handles againa Instagram handles mutakusa ku managing Kitara Media niba kusora kuba ni bakikukolera bakusobora kubayikira in a special leka nkweleze ne namba yabo ya Kitara Media so that osobole kuba no bahikira mukole business nabo okusa kubasanga 03925 then m ninyogira shomuhendo musajja muri somwe haba moli lekanda mukiho ba sister bange banywani bange abakutuhondera ku rugamba harabu Abu Dhabi Qatar Saudi Arabia Jordani Dubai nywe na mbarura muno ni musindiko bukwenda ni mugamba ntetekaniza tumugirugaho mutulike ni musharinga the special way mwebale muno kandi arona bali kuli campus eri mu America arunyani wange bya ruhanga aliyo munywani wange akiki kugonza arona abandi abali bungereza aho henyini kubaramukyaho nimebale muno kubaga ni mutuhondera in a special way kwiko butaitaitana ntekanize zindi jura shomuhendo mulisa omuyihwa wa moli mobile Tujarike tube echo tinka chikenge Tujarike tube Tujarike iwe njakukolera katale ulaho kujaga Tujarike kole bintu nkebyo otakahikiro myaka that is prostitution tekanza Tujarike ensano nyone juya bakayibanyo Tujarike ninyo gira sitomeno musajja muri sakando mwe haba moli kwata receipt yesimu yawe ekara ndino kyajangigyo Tujarike baby sitati nkwetekanirize kya lero yawe tekanza Tujarike ibisoboka bo kwikiriza byona nibisoboka Kwegesa Kumanyisa Kitara TV Kwegesa Kumanyisa.